Rindu sangat, rindu Malaysia ni. Okey, cukup? Okey. Apa khabar semua, Mak? Apa khabar, Mak? Tak payah khabar sangat dia. Apa khabar? Apa khabar? Ya, apa? Dia bagi tips, kalau boleh, kita kena, if you want to do something, tu kena betul-betul sharp. Saya tengok tadi, the last post tu, hancur. Saya punya goals untuk this week is, I want to improve on that. So, saya nak put more energy, dan expression muka. Ajar minggu lepas yang dia kata macam you kaku, you macam buat macam muka you macam macam tu kan. But today you deliver, especially your first note tadi, you dah capture orang. Itu yang paling penting kan bila ni. Whenever you perform, bila the music is very minimal and then you play with the emotion and your falsetto is very beautiful actually. So untuk minggu ni saya rasa semua orang dah step up the game, so which is good. Alright, so Q, saya harap untuk minggu-minggu yang mendatang, insyaAllah kalau rezeki, teruskan momentum and keep your energy lebih lagi ya, kalau boleh. Terima kasih Abang. Tapi saya macam geram the second line tadi, the second line before you habis, yang lepas lepas tu buat macam mana after that? 1, 2, 3, 4. I don't want to take too much time. Another thing that I think that you can do is a bit more harmony. Sebab saya rasa it's quite bland when there are 6 orang tapi semua nyanyi unison and the harmony sikit sangat. You can do a bit more. Misalnya nobody. Bukan untuk Dato' Syafrina. Okay. Okay. Nobody. Sini. So we get. Okay, you're going to sing nobody. Kita buat ni 3 kali, right? And then you're gonna get nobody. Yeah, and then after that second one. Nobody. And you come in. And come lagi. Nobody. Boleh. So you take that one as the second one. Nobody. You stay on that. Okay? Right. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Nobody. Nobody can drag me down. Nobody can drag me down. Nobody can drag me down. Okay, so you have 3 layers, so it's stronger. Okay, now ada ramai orang boleh buat macam-macam. Alright? Yes. Okay. Seperti yang anda semua tahu, tema Big Stage Album pada minggu ini adalah Rewind. Okay, di mana ke semua bintang? Kita ini akan diberikan tugasan untuk mempersembahkan lagu yang mengikut interpretasi dan juga kreativiti mereka yang tersendiri macam tu. Alah kacang je. Okay, Chan, macam biasa steady. Standby, Abang Chan. Okay. Kepum ada satu lagu. Ada contoh lah sebab kita nak bagi contoh supaya orang lebih faham. Okey, Abang Dara ya, Abang. 3, 4. Berkurun lama aku rasakan cintaku padamu. Disco ball. Belum semua pun cerita, guys. Ada tahu siapa